Amwe mwikaungu wa chama cha Wiper kuma Kangundo kauntini ya Masako ni mavuthisya usakwani wa ndwani ulotwaiwe ni chama cha UDA isioni cia ukamba amwe kama weta kaneta mbeyiri kieleloni cha kuvuvwa ni mwene ndi yulu wa kukwata mbo mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka na tongo yelame ukwata mbo President William Ruto masukumete mawendi mo ateo timavata ama mwene ndi ni makuli ya tongo yilembetani ya ukamba kutunga vinyava mwe kukwata Kalonzo mbau otau enda enende maiketi kile kukengwa kana kululutika yulu wa muungamo wo boni mutisia na mauvo amwikaya mavuthisa vanene muvango wa chama cha UDA kutwaisa usakuwanisio ni siandwani mewetakana nundu mwana kwa nyamba ya mukamba na kuvingisa ile kosea enende lambetania ukamba ukwatamba undongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ibinda tazine binda very critical zila mwana wito Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka usiaye sekibela cho zumbe no thengethete mbayo sio ndeni mwetekilete na kampani maendeleo na kwazikana mwana ni witu na bindane yake na ni very unfortunate kuona ndongo imwe siaba ukamba ndini ya sub counties kana constituencies tofauti ila siendeni ya murengo wa UDA yitekilia elections sikwe ba ukamba kuni kumok mwana witu ni kubuthia mwana witu na iku divert attention ya kamba ndeni wake lato siaisi historia ikajaji ya maitu very harshly na ndigembo ata inamo ni kwithiwa thiti tho binda zela mailemba matheka kim thini tho binda zela mailemba mathitungia ni abamwe mathumba na bamwe na kwaseka na tusioke babe mwana witu ni kana twimbo na bargaining power tambai maende na kuolota na kuwetakana usakwani uyu ndweno tethio no mkwimba ya mukamba na enende kumba ilembetani ukama maeleti kila wanini kuvingiso ileko na kuvindwa muunga mukana moloto wo nye kwa woni wakwa niona kana kulila siende grassroots cia UDA ino tethio ono kwa mwenende nikwithi wona atongo yala yume kutwika nime usakwa maina function yonemwe thini wa either county level kana national level maina finances ya kuwata maendeleo ku elections ila siende no just mobilization ya nguns cia siasa ila siende kasioke kuka kuania ukamba wito na even at the national level na nenge nitusiaesie chama kikitu cha Wiper nitukikwata mba undeni wakamba na nitukwasekana ukamba uo ndebala uweke tuima kuwene Machakosi even at the coast na other counties chama kitu nikilikete na ki stable nitukulia atongo yo ndema kwate chama kitu mbau na nenge ithieta andu mokamba twina mwana wito ulani Stephen Kalonzo wa Musyoka na ni wote kunenga kibela this time na tezeza kuwate wa mwana kumanza timonje timonenge yabone tena mwana ola wito timutie nanza ingini mavuthisa vanene matambela mosero na tongo ichamani cha UDA na lame ukwatamba President William Ruto maiwetakana masukumeta maundu mombe ni timba ya mukamba siasa zenyu very local siasa zenyu ni very wanting siasa zenyu very demeaning na muzemba nite na interest zenyu ti interest si ambaye ya mukamba ithieta youth ya Wiper netu ithi watu ithi uko kamba na nitu ukuli atongo imaitu matu support na mathioke na itu tueleti andu undu matwana kuma chamane cha UDA ala malikilwe chamane cha UDA matenda nikana tu make sure ni mauma chamane chu na masio kantheni wa Wiper aspirant zitu sio kamba ila muiti ibela tulike Wiper tunga maina mwana witu thene thebinda zila ya kuya interest situ kando twambe obetukethia interest si ambaye ya mukamba kuma kaundini ya Masako nyene tobuni mutisia